Zdravo, moje ime je Sara, a ovo je 7. u nizu tutoriala o tome kako napraviti igricu u Pythonu pomoću Pygame biblioteke. U ovom tutorialu vidjet ćemo kako se sem slike može prikazati i tekst. Cilj nam je da kada ptičica udari u neki od protivničkih objekata, na ekranu se ispiše Game Over i broj poena koji je igrač osvojio. Za Game Over napravila sam sličicu koju ćemo ubaciti na standardan, nama već poznat način. Hajde da to uradimo. Otvaramo main game Py preko idle-a. Kao što možemo vidjeti u primjeru za ubacivanje pozadinske slike, prvo iz Pygame biblioteke koristimo funkciju ImageLoad da učitamo sliku u file. Kao parametar prosleđuje se lokacija slike. Nakon toga također iz Pygame biblioteke koristimo funkciju TransformScale koju prosleđujemo sliku koju želimo da transformišemo i dimenzije na koje želimo da skaliramo sliku. Ovo sve možemo napisati u jednoj liniji. Nazvat ćemo promenljivu GameOverSprite. Učitavamo je iz images gameover.png i želimo da joj dimenzije budu 250 175. Hajde sada da napišemo funkciju GameOver koja će biti pozvana po završetku while petlje, odnosno nakon što naša ptičica udari u neki objekat i izgubimo igru. Da se podsjetimo, funkcija blit se poziva nad display objektom, u našem slučaju objektom screen, i ona prikazuje određeni objekat na nekoj poziciji na ekranu. Mi ovdje želimo da prikažemo sliku za Game Over na poziciji 195-137. Kao što smo već rekli, kad se završi igra, poziva se funkcija Game Over, updateuje se prikaz i pauzira na 5 sekundi. Ako pokrenemo igru, vidjet ćemo da se nakon što izgubimo prikazuje naša slika. Ovo sve radi kao šale, međutim, problem nastaje kada želimo da prikažemo neki tekst. Želimo da prikažemo broj poena, recimo na ovaj način. Promenljivu points smo prebacili u ceo broj, konvertovali u string i konkatenacijom, odnosno spajanjem sa tekstom points, dobili jedan string. Funkcija blit radi nad objektom, a naš tekst nije objekat. Da bismo ga prikazali, treba da napišemo funkciju koja će tekst konvertovati u objekat. Definišemo funkciju stringDisplay koja se kao parametar prosleđuje tekst. Pygame biblioteka ima modul font koji od teksta određenog fonta pravi surface objekat, u našem slučaju nazvan text surface. Koristimo funkciju font za učitavanje fonta u file. Mi ćemo svoj font učitati iz foldera fonts i postavit ćemo mu veličinu na 18. Modul font
posjeduje i funkciju render koja crta tekst na Surface objektu. Kao parametri joj se prosleđuju taj tekst, true ili false, i boja kojom želimo da se crta u RGB formatu. Ukoliko kao drugi parametar prosledimo false, naš tekst će se vidjeti pikselizovan. Ako prosledimo true, imaće izglađen prikaz. Sada, pomoću funkcije blit, na našem skrinu prikazujemo objekat koji smo napravili na poziciji 240-330 i updateujemo prikaz. Ako sada u okviru funkcije GameOver pozovemo funkciju string_display, i pokrenemo aplikaciju, vidimo da smo dobili šta smo hteli. Međutim, ovaj kod nije reusable, to jest ponovo upotrebljiv, već radi nad ovim fontom koji smo učitali. Da smo, na primjer, hteli više različitih stringova da ispišemo na ekranu različitim fontovima, to ne bismo mogli. Pa ćemo sad to da ispravimo. Funkciju string_display podelit ćemo na dve funkcije. string_to_object i string_display. Funkcija string_to_object kao parametre ima tekst i font, što znači da ćemo joj proslediti string koji želimo da ispišemo i font kojim želimo da ispišemo. Nad Surface objektom se crta tekst određenim fontom i vraća se taj Surface objekat. Funkcija string_display prima string kao argument. U okviru string_display funkcije se učitava font, kreira se Surface objekat, nad kojim se poziva funkcija string_to_object. Zatim se taj objekat crta na ekranu preko screen blit i updateuje se prikaz. Ako zakomentarišemo prvobitnu non-reusable funkciju, i umjesto nje koristimo nove dve napisane, pokrenemo program, vidjet ćemo da sve radi i plus nekad u daljem razvoju igrice ponovo možemo pisati tekst na ekranu nekim drugim fontom. To bi bilo sve. U ovom tutorijalu naučili smo kako se prikazuje tekst i usput obnovili neke prethodno naučene stvari. Nadam se da niste imali problem da ispratite, a ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovim što smo danas radili, slobodno mi se javite. Pozdrav!